your family na ye boa odifo awiemfo ba me wo japekuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a wo so kristo nya twase wo bi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra anyi achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bi a wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. So I'll shoot you straight. Radiant Pempens, where do they? Beko family de shame bi ni se broni amofedua no. No abesi trododo amatoa. Pia. Anima, nada. So 3 days in the malaria, no mama going to make us a men twen kuda malaria kura no menini bedi pa. Aso minda na ya brempon katachi. Menim senya metienti no. Beba no, me boa me ho. Mo aso aduro ni nie. Dawood heba misa. Aduro wi me yire nom sima. As a corner for one mama Jiwedi. Dawood heba misa dia ma me di hye ya kire se okwa obeti ma hwe ne so yie. Bra bema. Me de chew. Dawood heba misa. Sahini na duro ni nie. Yankra toyi FD ajiatu. Adi. Oish. Hello, good morning. Eva munyina kwaba eba Kumawood TV. Kowajumedi ene bremo efisabreya ekosise no wotwe empemo ebebo. Stories making headlines in the world of showbiz ene bremo. As usual, you're streaming live on Facebook Kumawood TV, streaming live on YouTube Kumawood TV. Wadaroma, your opinions, your comments, what have you? Drop it via the comment section on Facebook and I see YouTube no. Ebe kani ina edi ama akuma atoyem. Sanso and I make how say. Latter part of the show no. Baby telephone lines no edi amamu na monso motimi afre na stories a yedi bebe nyina no monso motimi edi mo adwentre edi aba. Yemfas dama aboafo adada no omo so yasne eme dwumedi ebrel. Asda enkoma CJ Fashions Kumasi Amekom ono and ojobre oclothe me every single morning. So if you love every outfit that I've been wearing, what they say obefre CJ that was 0268 505021 na include ahom kamole atajibia local fabrics ranging from all colors, blue, yellow, red, indigo, brown, all the colors. Making sure so beko CJ na wama IFFP. We do Sweet FM ne Ash FM Junction wa ne billboard no esi ho eho na obewun say wo directly opposite eye Odani Sports na Lensrap. As that enkoma Edusan Heba Center for one more Edusan Heba capsules abedwa so. Edusan mesha so ewo krom. Wonya bi na so no ma wadaroma bibia ebe nice. Wonya capsules ni bia gonorrhea syphilis candida. Ebeboa ama sebi etu ase ama kuma atoyem sanso ena wonya omo mesha ne bi so na no malaria bibia ebeko
Womo tra kwan e wo so ame macro golf filling station ho ano mbuto eje omojuma asa enkoma odifo nana yebo a wo jape kromo no so se bra odi hye bia na hwem kana kakra say high fever or say den or the obade no bi na ne ha ma ne dunsi ne tahine no e be sa ne yare ama ho atọ asabio enkoma eye Dr. Dawood or the Dawood Mr. Abakrom Dawood eye ointment so adwaman so a wonya bi na se wo yuso a bebia ebeda na kwemu wonya Dawood ointment ni bi na se wo yuso a waposo bebia ye oye itituo no and also ebe ya adwebrel na afi so ne Mr. no so malaria fever bia no ebi free ni pedwe no ama wakoma ato woyem wanom ana asoyas ne ebe di dwumedi ebro ma metwa me usima me ba edi dwumedi na ebe hye so stay with us on Koowaa. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dreaded there. You could debrail. Who's a daw complaining with Sissini Koowaa? Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who drank a sepan and neck. You could debrail. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. And you Edusa herbal capsules. A yoko ni Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma mejina brani. Na yemme. Ah. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sudi, me di komo me mami adwamwa. Hey. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki ya I'm sorry. Obie timinumbi. I just happen for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe sa adwade nkra to. Abitanfo mamu abedwa fo akwaba na afi no ye fa dwumedie no enhyehyɛ so ena no pe se de medi kaka no ye streaming live on Facebook Kumawood TV, streaming live on YouTube Kumawood TV. Enti eya na wahye na afoforo so ensa aka wonom de Mr. Wada share for others to be part of the program. Afalum batna se Samsung Ojam Bema ono so atna se memo makwaba na fe ye fa dwumedie no enhyehyɛ so. Afakwabo boko je yeah cool yeda hwedi ampo nyankopon ase enen so ya bane de ne chese bana sa pepe ko mai di da wa ansole potino ni no wu se ase ti matete ni dia so aye bi pa sa pepe ojam bra baba saboko ejabende nice one ya bane de na bana ena diamba ti ma fala beso fe ke ti ma fala ba ngode yes na ko ni ni sa pepe nyame aye bi ko mi frank na minim so be kwa sole na so be ko bible e su ke twada makan wasam kra kan wasam se me jere na ya na de bla no dia minu you know the me ane mi hu na am say la plant enye sa plant de fam kukra su sesa o yale o de bi so be so hu no say yes or no e peni mu ene prayer to so e peni mu o sa da so se kra sa o so ene mi ya me fe we are to jeje dampo oh ja na haje ana ya na ha me cameraman isa obeja o na sika ni fie kura ka pete hwe enso wo oscar sika wo fie ba kwashada bayan bra anu me temle ho se bi sa ye anu me vela hwe o yesi manu abai obi abo anu mela no ana me wife ka se me veli bi nam so sika ni muto no yenda kwana plantie bi yenum so be fa ho wa du fa ho wa koyi wo ni sika no a wo de oba no be pi no wo fa ho wa ya se be sa de akokra ko pe bia se na wuntimi nto no wa ba wo sika ni wo be na ba enti ne wo kwa de wo fa ho wa okay ko ya baba obi na plantie bi sibam ni obono ti on mo a plantie so si before abaya ide men ti ase la me so sole na me so ko ka me be me ma so bi ana twede ni shema no pai so bi ni ga asem de ko ka bi ayede ne bo ja bi ba no but that for the jaba
enti senka wa ko ka o che fia o senka we nyina ma obi asu ni senka share baby asu e dem focus baby asu tu obi abekwa kwaje baby obi abekwa kwaje but mi che fie eduwa ka tele joy abe makare o da show hu na wa da ya hwema enti o di sha o da show hu aw o ba ka chere no men ka chere na pine went man to be fa sibi ya na sibi ya ka che yo no awo o se ka che wo sibi sai na pine na mama eso bongo Ojo, o me kumi o. Ano na na wi ande ka ka se bai. Kafra. Ano na wi a. Kafra. Ka nu ka se bai. Kafra. Bi a be ko jigo bi. Na ye afa mo si ba mo. Kafra. E mo ja be bai. Oh. Na me enje no. Mbi na be ka se bi di ye. Kafra, kafra. Wi ka se bi. Kafra nya hwe nya ko pokrom so waya ade. O ma ade. Because ko pata na ya bo but nya hwe. O wi ezu na de nya to. Asa na ge na to asa etum pasa. I just say oh. Oh, odo asem. That's my foolish majority. Kafra. 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 Next time you will be so I want to be chem. Eh pata. Pata for jaba. This is my emlo. No ne musa my emle. Oh my goodness. Mama, sorry, Emro, and I don't pay more. I've seen all your messages and all that and your comment. And you know, I'll be reading them as the show goes on, but share for others to be part of the program as well. My name is Diane Eduhene. Of course, over the month, and I said some month ago, Ebetoja say Abrantia Sebi, Abrantia Nifreni, a man for say the blind Bulgarian. Now, this guy, no. Ebetoja say, Papa or Buano or Heneba in team, and when some baby sorry Ghana ha. Na man for a channel straight any ambassa and a papa no and a 1 year fair to the guy and a guy and so no just say Sebu or to say why you say ubi shower and say ubi your papa. Your papa in channel so same baby. I said yes. A bright here blind Bulgarian was trusted. But Jenny. Almost a friend. I tell me that papa said you told us and now my son may be baby. And now my son must take you in your laptop. And now the summer who brought to me a young one. And now the so I must have been prayed yesterday. In your baby credit too. And now the so I must study media program and next it's been friendly with various, you know, television stations and radio stations. And granting me interviews. Anyadi into my main fat chopper kesi and for mano. Tabranti ababon saying, Edia chopper, Edia. Oh wow. What I'm saying is, akola no penny. And I did what we are, you trust and you him say the church. But the chain wow to nothing. Now she's in your corner. Now wow say no, you were wrong. So Kobe Bia, Sebi, Ukuja, or Nayo Hono, Ukoye Yaneno Hono. Now some copy Pasaya Neno. It's in a major one Ghana Halo. Namapa nana okoje dog very much say near koi bia na koi on fan chemini moving forward. Oh, okay. It is a chopeno nana okoje dom team berema team onyin tum se firi wakoma mutrododo na eba. Oh yeah, say me na me ba. When I frame me. Of course, me one now buy. Yeah, me na me buy. Me na me come lessons we ye go school aye. But I want say me jai school no. Abba, Kumasi and I know yes I interview because I take say a very very important. And this interview now may repercussions. Okay. Whether present or future. Intina mabaha me no base I interview him. Okay. Okay. And now Ohinaba Akujidom Timberema. Yes. Nana Okujidom Berema Tim Berema. Ana Otafu akontu him. Oh. Okay, so na papa nti unim bosre mi anyanwa. That's who said you know. Sa nti memu ni Nana Okujidom. Nana Okujidom Tim Berema. No, Berema in Tim Berema. Berema in Tim Berema. Wow. Nana Piao onkwaso. Wow ba Bulgaria. I say DC bia na sebe. Why okay. Nana wow ba. I say o nickname ba koja.
any filler nana the filler kwa nana basa ka filler na nana filler oba no se sabia nyado oba eja nagu onaso a ye hohoro ni mo ye ntwanto ntwen ti die si bia nana sada wan so pema asem ya ofremas na naji and me so me bu power respect to bom mu asem an so yo hene ti sada oba ken sebe wo hwe nanimu a no kore pa no wo ka no nti die nipa bi so wo mo ye bado omo sheda bititi nsem no mo recordo omo recordo aso mo nyu din ko mo mo recordo o asem we no kenya asem bia o by third people na be mu na nipa bi no se nkofobia akoya obodi din a me pese me kan asem ni akwada he no sa akwa na obodi din a o se me wo fa ne kofa ne ba se o metumi fa Dominic Sana okay. Omo ina kan na asem ni ya Dominic Sana okay. Me ntimi mu no manager no so you acting manager o acting manager onu betumi manage me to what are you trying to say? Was it omo beti ni ya onso show no yeah say na me ka ni na ya de show so ni dia enti na me ka to say enura enani o china so ntimi nye peda nkoko ye adwen kire se uje mu na wa pa ba peja wani hwenyame na hene be oyo no kwafo won bibia isua de o ade bia isua de o nipa e bad nipa bitimi ba o nchen omo ba te se ne omo ye abofo no omo ye aseifo okay it is for henceforth you over kwan ya befa so akasa yes me say no apart from some of ana me ne ka me no kan sem awo ni din ebe mo apart from no me ni obi a delay blind Bulgarian, not in some way, Atsuja. It's so pathetic to the extent to say, whether I want to say something about me, but say, Obi on mouth me, ya dear pa, Katin, and you must say, maybe I do with do. You are my baby patcho. Because Bible crassy and fire your home from 77 times. And I'll do it, me, I'm a panacho, massa. American show. What they are doing in the moon, I didn't know the demon. You come and beg me 10 million times and show. The catch. What is this? Yeah, now come on up for Muntia. The Bible, I call Bible Kakraka, and they are better too. A crowd, penny more foul, a wow. Over the more. I'm bombing some crown. The Indian TV as in your share. Abo problem funzo na obinu ne ho na ne enche ye baby a obetena ya de papa panicho e ya temdidie akura wa ye ne mo ho die si ama wiase nyina ate opepanyini ka ho makọ papa ne na so wakose no wagya ya che we no hu se enimguase no mane ko wiase nyina ate afi de obenam wamba wana baby agati interview wa mo hu se wakopa che efe aso fiti prekope fa ne so mum na edikin papa nyini a unim se wa fom no chewo de enya ne kwan so no nti no no na nimra na ho so no mpepanyini unim se na intim barema intim ofele no no mfa ne nko na nim se agya ne am ye nyina ya mfonso kase mani aba no so ko be kom no enya futuo bi na wati a ekom sa ade no because uhunu ne se wate ne ho no nka wo kwa no na afedi uhunu se ko ne mmabiem omo be so ne mu na man ntrim ye ne de no afedi omo nyina atwe omo nti ekom ba eja ho eja ne so de na nka den bro so se de ofre na 50 pesos video ne sabe tumi aka ni sa dia wonya smart mra bonten no nka sorry na wudimi nsan kan ya wudi a e ma na ho de ne bi because ya na edi wo ya se obi ani be fre obi be faato ne ho so ekwan ya be faso abedware ekwan ya be faso anantie tem biara da wose na obi di nkomo ma wo abrabo ho na fom do anya ni po so I had a sin bo se ade we nam se me ye ni wiase a obi obesom bia ba mbebu kwan no na abrantie na hu se ni pa bi so no so no fi so betima boa utim se e ba yi be bo so me hu se bo so me atwo hu se na fom se keka ko bo so mi nsia na sa asem yi so bo ya utim do how kesi abrem na ama wo tim because se wo skum kra unyi de edan ya office ni bi aka edan o how bi wa akire wo check ya time no so so wo ka so mo ye election se de ban de bi di apel e duru ba bi e ka ne wo ma na betu ya ma na be po aye ne de di na wo so utumrika no dwanto an wo de ne hye ase no utimi di ni wi di na ameka chen se o ma ni free na komam so wo nu ne ho no wo pacho wo ma na me yesa me ko na Mr. Ntima sa abo mi biem na me nya wi school ya ne am de wona ni asa am na me wo ba bi fa okoyesa akatu aba se sagu ne ho so no ono ba regret wi ase oba e di e be sere on pepanyi no ye ferefo na no go fie ho on
ne ne yira kyɛw ɔmo ho fia wa guo ɔmpa ɔmo kyɛw na ɔmo gyitum wi a afɛ ba bi ɔganti interview bi onya adagye otim bɛda kumasi nya na ɔfrɛfrɛ bloggers so ɔmo interview nsa amade da saa all right na ɔmfa ho nyinaa ojam Papa Chame. Aya de be kan waka no. Papa no ma sentim no. Ma wontie. Otia me di no yawo. O say na mbi kaka say ya ye ni pe ye be kwa kofa Bible kakraka. Na ya ka say sure no kra ka say ye fa ye ho fom so nchiche ye ho 77 times. Because minim say ebebem asofo eho e no bebem aka nyame asem na say but abra me kai say akrai na all disrespect papa also be a man moti abeka say and say sebi me come papa no asofo ne penifo kukudam ne alaya fo ne just say penifo na man who so be aba abeka say sebi jimi no you understand but now what be say papa ne na adwin say ontie pe o de obehu man Christo sma wo tokro bia ne Bible akese nyina ne Quran nyina no ebe pie abeka say papa yesi oba no na so a entwa ntonton na ka wo kra wo mfiri mia sebi miyemu na ma be fa na me bo awde on say bra e wo sen ka de dafom so hwere akwi tina nimre no obi ntimi nya obi papa papa no utia me di no yawo ara besa fe sasa kan wa so ma kire papa no baby kan yes obeti me ba se papa ni tia kra we ya me di papa na me a metie ba me fa wo beta me ho bi ade ba akwa wa akwa we mu se of kan ehia no ne ho kire ne ba ana oni bu afu bia ana se bi so ko wo be ma wo hu se e bi eduro no onya ho kire onya ho he na no so ba che no asen sa se bi onya ho he that's what where you eat from just wo kasa kra ni ti e sheki sei wo problem mo that's what go for the papa ni nimne so tie mi sentim ni tie no aja pat ade dia yo mate so ya me ben wo no na me mo bibia die no ene ode asam ene pen fosi jama nka die obetu jama naka ba yi free utrim die yi free utrim papa no nim nyansa eti mo mo die se o mate ne se what did they put on? I'm on school fees. I'm on the top money. So what you be more? Upon what you was a catcher. None of the papa and sent to so Anthony Kuno for that. And some are quite a friend me and what bro. Ya, what no near flow in say, oh, my boy. You TV so a good papa in myself. What to the crew for? So when him, money, so I call a credit out of my over. One catcher said, Massa, Minami Kuno, so when him. Let's a quadruple from let's over. Make out. Say, yes, one. Says, you two funnels one far. It will be. It was Papa no yet. More for us, I mean, what would you say? Or you push it down, you cry. Or forget to be a problem. The friend here said, so will be a who are found and what to do? What to show out to do on South of so? What to be kind? What to be careful? What did you say? Don't buy a promo. Oh, mammy, don't buy a promo. I'm just saying to me when you put my book, they send me the best uncle for when you're free from some song. Come to the club. I'm not mamma, the cast for. I was saying what to be that. I feel about the Pachawa. One and yet. I'm a kind of try. Yes, so much try. All right. I'm a quack to Papa try. So if you are, you come here, baby. I meant to say, and I command it to me back from na assistant some penance and I want no. Somebody said, and mother be Abka, na masu mu nipa mobo. Obi enye fra na ono ba oje, what is sikadi? What is sikadi? Eh. The guys are different. Oba o, obleba. No be. No fakan e shase. I want to pen bi no. No man be dey, but I meant to say, me dey be make us say bi o. Obi your papa na wa how. Enti no ya mo me yen kai papa no. Because papa say ne we see aboa kra o ye say de nyame anim ni bra. Say because say me te na me da na mboa. Hey, JHS to university. Ah, enye easy offer. Enye easy kra. Ade ba ko we wiase ne say. Onipa bi wo no mo a. Obese de di watem kan sem ya che. Wo wi na say twa no say be papa che. Ade no pache we nye wa kan wi. Ese wo ho. What we dey what kan wi. Kata wani aye wi.
nti yesu onyansani bia wo yade bia ubufu na yade bia di kadri ho ansa no ayede waye wie ya wo be pache wo ya nya dai waye ta papa ni nzu wotia me se di na tebo ti so ahe ba bia wo bia ya chiao nyame nka ho onya wakoma so ade ma papa because enyo bia na se bi odidi a obeka ya foforo anase obeka obi a oni ne kra nti odi aye wo ne so papa jama nka enye hwe pacho Jado osi wo mutu ya wade be otimi jama nka ba wonya obi ha onya bi enu bi de e wo se watch kwa me fiu nti watch kwa me ma wo papa fache no onim de na oye se de Kristo Yesu kan ma se ne so seja fache wo ya approach for na jeni approach for so muso mu a ya na bi ba problem modu di no nimsi wo wie the process so togu yes na nchasa o ni ba we no so mu ogina mu sa o mu sa ko no wode ba ku mi ni abamagu na ni o so mu ko besa tambia ni ono pesa wo kanaka nti wo anya anka ni ono pe na wo so oja o na fe no why am all right mami ko fa me second story but before then a couple of messages me fa entwem yes I ebe mena me I have this one for Kwaku do say please share now. Joe says bonjour Diane comment is it comme vous toi he said bonjour offer bonjour ojam Joe so Emilia friend Poma says good morning beautiful lady Diane good morning to you Emilia how are you doing Emilia came back to say please share the program Emilia came back to say good morning my lady and your uncle and your brother Ojam. In fact, Omunyana Ejo. So I have this one from Emilia came back say, hey Ojam, next time go with your wife. Ojam one kwa one wife and kwa bepa one double. But Ojam, you did well. At least you tried to stop the fight. Yes. If I do say good morning, my sweet Diane, if how are you? Good morning, my sweet Ojam and Ojam. This message is also coming to us from Emilia from the thing is, I wish this boy will humble himself and go back to Ohenaba. But my days will be possible for him to just receive him and take him back and do everything as you know he was doing for this blind Bulgarian. But Emilia said, Ojam, you are speaking sense. Absolutely. Emilia says, yes, if I'm the offer, or if I'm the wife of Ohenaba, I wouldn't allow him to do anything with this boy again. Rati Madrisa said good morning. Georgia Kwesi Safo, how are you doing? He said Bulgarian again. If Mr. Oheneba in team, Bulgarian again. If I am Oheneba in team, I will not forgive him. Obey any day. I come back from some said Diane. The guy took a wrong move, but today he is taking a better move to return, so he needs a second chance and he really deserves it. Please, sure, I guess you're right. Second chance, your uncle Adum of I know be on my obedient yeah, because that's the one. Sikane pedi o strong to go to be ye. Hey, Papa no munyam for say. Yes, what me for wanya de and say dey di padam dia so to no. Oh, wanya de. Why was some there do? Enye easy o. Sure. Na e ha adwene because you know maybe na make I say what they make catch we show. Papa you may say o mo people get asem bi mu. Dabi. Wa bi Papa you me do ko shut them who tu na me man wo na buja say yes and how must wine. Ah no Papa no want to ye bia. Unjimi nkahe na mse wow na we refini nyina ne ma ho kra na de wo na akose de ma wo tu ahoma so no asemo o de kakra che de botom na kam sum so ayema na ne fon so kakra gu so enti wonim se sika de betra wo da hwe wanya no fo sika dan ma se de bia wi kra ebesa that be kwa bagidi na that be Emilia from Poma says some of us our fathers couldn't actually send us to school to the university. Sorry, I had to go to training college so I could get allowances. School fees in the hall. School fees in the hall. You can be school for and Papa say me go training college. Yes. No go to me training college. Send a beya
mekwa akodi teacher ne menya allowance kakra asem so ka kire me no say okwa obenya allowance kakra sata ma akokere no my 260 and 26 cedis those start from 2002 they need 2.5 and na yekwa ne name once na passion wo ho ma radio ntimisan eja training kale na me be die enti eno ma bi ono ma e wo say ye hwe ne ye pa ma me fa my second story name I'll come back and read the rest of the messages my dear second story me dey ba minim say this week audio be ebetoja concerning Andy now ye papa kwekubo for ne I think say na cra na emu nsem no say dey no cry kan na emu orem emu odene my mom for crying so mu etwa say dey was say papa kwekubo for taking action about this because when taking action dia say Ghana for be so nya de o makoma ebeto o moye because to take action any sebi na ho ebetimi assign say say na e ka no yeah na we and a branch about quite friend Dominic or then I know about was hey Andy me two warning me my warning pa Jimmy for free a yen summer a costume if you video no my sister stay with us Nese me pie say I upon more of fun crop to near the inti Andy never cast upon more fun crop to no person of it to inti na gada invite me friend na gada of so me call honum no me ketche na say nana enye wo na wa fla mi o but me na ma den maba tie kasa de wanu to me fu no na fe o na program ni bia no wo se me na me friend na gada wo fu so adechi na me call ye na me kasa ye enti me call na ketche na say nana mimi de mimi evangelist Dominic na say Dominic de opam won ka say o fa me to da ebi andi na waka kire no because me no se me hu ya me ye ti sa da ne nkomo na andi ne di PM wo ho sa da ne nkomo na be PM obofo nsensem ya sabi ode ne kwati okoto le kra ode ne kwati two people so ansa na wa trans because e twi form what I say inti sensem no mo keka na obi oti recording na mo di aba ne short e full 3 hours se bi ka ho e full 3 hours abo inti no metumi aka che me nu andi ni say on seize fire because nsem no se so for manasi ka so de ba bonten a ebia bo ne be ko jeo sambre na na dance me ko no so ko to be say nipa na wu obi ekum obi a e was say police for CID for investigation di ama mani abe nyina say me pese obi abe frame asem we mu me ni obi ani twaka me say ni die mu a obasie mu Ghana for obi enti asem na meka ni me ni obi ani twaka wasem we mu mo obi enfa me di mbe mu anya sa de besi no eye papa because asem we me ni blessing en ka me bie ma no nkasa da kame kasada enti se record bi won ma na se andi ana se manasi of manasi one person wo mo hwe no mo kan wasema wo ka se mo si andi mfre of manasi no mo seize fire because audio na ba na 30 minutes be en kuma edi so more than 3 hours manasi andi ana se manasi of manasi one person wo mo hwe no mo kan wasema wo ka se mo si andi mfre of manasi no mo seize fire because audio na ba na 30 minutes be en kuma edi so more than 3 hours na just say the wo kan no en sem na fa na audio na wo kan evangelist na say mo nyina mo record ya na emba say ye nyina be record on say obi aye ne master o asem no ya agime nsem wo ha so what say obi aye ne master me na mo no me obi a me very smart na God aye smart and ye go sia no obi ani atema ne to ate ye go sia ho no obi ani atema ne to ate but me de me ka we ade me tro say mu say me record obi a on record obi me record obi a fa ne ko baby a enti no me record ye e na me so ye me mu say wo mu chi na God no sa record ne ye den epie ye enti abeye din say be ka say en de sa record ne epie ye no ye na God na de ye den e de ba ye e chi na me beti say so for manas na de ye den e de ba ye na so for manas na de ba ye kwa na en de na de na andi na ya so for manas ndi we e de record ne ye den e ba ye because ma me ye call no no and who can say wo yare ma me ni mo 1,500 which is 50 million say for hospital na because wo yare oh Alpha I don't want to talk no boni nsuma absolutely oni pa be ye bia me sini mfia apem e be ba yeah ntiade bia o ya no adwene ho yi enche ekura o ehia Dominic eni ehia ai sofu ya wo ye obofu ai andi no mte papa uzi be mpanchen na wo moto e de amane opambo
nti nsɛm bi sɛ ba na afei ma start isu ama baabi ɔmo kɔ yɛ bi a mebusa wo so ɔmo kɔtena ho na ɔmo ne papa wo si bɛmpa so di nkɔmmɔ bi a ɔnso ɔmo afiri hɔ nyɛ hɔ asɛm ne yɛka ne ne wo ba sɛ ɔmo di nkɔmmɔ bi a start say ne mfie bi bɛba they will bring it ya na da bi yɛka kyerɛ papa no masɔfoɔ no sɛ nkora ne bɛbɛn mo tama mo anya tan na ya mo nhwɛ yie ɛbɛyɛ sɛ ɔmo aba ne deɛ metamfo m kora aba manyɛ ɔmo yɛnka bi nkyerɛ ɔmo ketewa bi a bɛka wano bɛpa no nkora we ma wani mo nyama adi mfie bebira apɛ no mo de bɛto fam one day pɛ tie nsɛm a akura ato a yɛ wo manasi yɛ friend sɛ sɔfo andy watima kan fa kwaku bɔbɔ sɛbɛ tafra cho so obi bɛ ma wa ɛno yɛ durogye obi bɛ ma wa sɔfo bi bɛ ma wa ɛyɛ durogye wakɔ bosom so sɛbɛ tafra cho wakum obi ndu ko tena baabi na ase nka opo obi anum kasa nka timi kan duru ne bɛ ma ɛwɔ wɔde to adeɛ so nɛsɛ kyɛ sɛ wo na akɔ sɛ wokɔgu ne ho fidi apesika na nyɛ sɛ na apɛ sɛ wokɔtoto obi ano kafei deɛ fa ho bɛn wototo obi ano no woka nneɛma a wayɛ a wofiri sɛ ɛnyɛ sɛnea woka bie no na amena yi ɔno so deɛ ɔwɔ tia no nyinaa de aba na mmom ne personal adeɛ bi a ɛwɔ no ɛmfa sɔfodie ho ɛne ne ne hwɛ nnipa bia nyame bɔɔ ɔma yɛ bɛɛma sɛ yɛ ne nsom obi deɛ tia bi deɛ wa obi deɛ na yɛasɛ yɛ dufu agye ne nyinaa bɔ so obi deɛ ne hwe wakyea kakra obi deɛ wei nyinaa no na ade kɔtena baabi na woakora ato as bɛɛma no wo nso deɛ yɛ deɛ ade ne deɛ wammɔ so hɔ na wie ba bɛdaadaa yɛ abɛka kyerɛ sɛ na mepɛ sɛ menunum maame no te n'anum kasa mamisa wei o does it mean say Andy na ɔpɛ sɛ ɔyɛ smart because onim sɛ ebia na papa bɔfoɔ ɛno na meka nnora ne sɛ onim sɛ kɔko bɔfoɔ so mu a case ne bɛyɛ hu ɛno ɔno onim sɛ mewɔfa ase ne hu ɛno nti na ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma ne hunu sɛ ne meba no na wɔko ama but nsɛm bi apiepie na ne nkyerɛ sɛ na wɔko ama papa no nka wo nkeka kasa awɛs no asabe ko bata obi so ɔntɔ aduane ma wuni na asa akɔ gyina ne tamfoɔ anim that time sɛ wo kɔtɔn ne sɛ yi a nyame ontua ka onim so wɔ ka akɔ da na waji bibia he ne botom na maame yɛ ne di nkɔma abɛpie ahwe mpie hɔ ɛne ne di nkɔma abɛpie ahwe mpie ɔte ne fie a wawato ano no no atena ase anu adi nkɔma sempo na wokɔ ɔmo nhwɛ ne yie saa nsɛm asi yɛ nyinaa no ɔmo mmeranteɛ no rekɔdo ɔmo sɛ maame no so rekɔdo yɛ ɛna woaberanteɛ no mfa mpie deɛ ɛbɛpie afiri maame no hɔ ɛsɛ wasakyɛ de ɔno ammɔ ma ɔbɛsoma afa baabi ne yɛde aba na apie ne ɛhu sɛ wo yɛ a woyɛ na wogu n'anim ase no sakyɛ no asakyɛ nti ankɔ wɔ nsɛm ka ɔma bia akɔfa aba manase ne wana ne ne yɛ fidi moyɛ no wɔte wɔ bi manase no to nipa nyɛ nkura saa o manase ne so to bi ojam mɛfa baabi a ojam brɛmɛ baabi na ba Dominic no Dominic ni ɔsɛ sɛ deɛ ɔno deɛ asɛm bɛtɔ no so deɛ wɔsi do na wɔyi ne ho afiri na Andy ne so ne deɛ ɔhe Andy ne so ne wɔn a na ɔte GH page wɔn a bibi na okay bra mpɛmpɛnso a ɛsɛ ma wiase kɔ ɛsɛ wodi nkɔmmɔ ahwee ade baakɔ meka kyerɛ wiase ɔmu mu hwee nyinaa sɛ ɔno ma akora ne no wɔfie kora nyine ni ɔkraman kora nyine bi sɛ Andy ne wei no ɛne manase na yɛ ade ama aso mo yɛ mmoa meho deɛ ɛtwerɛ mɛ mmoa sɛ sɛ aso mo yɛ mmoa woka mmoa sɛ bi bra me nte wase aboa wonim aboa menim aboa kɔ aboa kraman menim aboa aboa wodwan aboa na mpie okay aboa kusie wakɔte wakɔdeɛ de onim nyansa gyae ayi odwadwuro foi aboa bi wofo efe no odwadwuro foi apɔsɔ waya de so ɛmo no mo gyimi wɔ wiase no bi na me boba kyerɛ wo no kame akwesa so mo didi we na mpie utas ma meke dida me sɛ wada futa mi betu bia ne sɛ sɛ wo fro bi o telephone so a obi busa obi ho asɛm a ɛsɛ wo yɛ di university mu sɛ papa yi asɛm yi ayi wo ba na sɛ wo kɔ sɛ wo be yi ne ho no ana sɛ wo be kasa me ne dia enka meka sɛ me ka she na ya wuti nka me no dabi wo kasa so but na wo kasa wo ya wrong esam na time enti sɛ enka ye me ene papa bofo a enka de enka meka ne sɛ mo de sabi
mako baby a stay baby nti mo nkoso ntoto mo sebi mo ntoto mo panko ambe shedi na de nso so no so de ansem ni sie na ya na Ghana ha amanfo pe amanfo jeje yes nti ono so me say adwen won say papa wo say o take ya she because won take ya na ade ba ko a ade ba ko a amba so me sorry ho ade ba ko a me se asem no du baby a me nyini ne se wo sa boy kokko no andi no what opambo da aka se opambo fa amanfo to nyina abranya ne kore na de na ya no ka eti yen kontompo a wodi nam wiase a wodi gu asofo fore ni mu ase na masa asofo fore se obo hwe boy no obi wodi na tembia ka agunu hu fi bia wo mo hwehwe no no mo ni diblama no no mo fode fa mra kwan so kwa kubofo wo mra wate media menkasa wonte wate oye dia wate o kasa wonte aboa wate bra sawa ma ye die ye tasem ye ntani wa ma me ya me send you yes wo mra se ina kwa no ne ye adwuma no pomo no e dia wo ye adia ba no ma Ghana for dia brochefo nnamu se akra se mo beka ye ada se sika no ope ada so busa mi bibi o ka se me ma ne ka obofo be ma ne ka onya fa ka ne ma no wo ka ne mu Kubofu ujane na ya of Robert na ho. Yes. Ade be obi. Ade be wo no mu ya na woni mu se wo ye ka ma obi agbona ba so ye ka ma a wandi di o ya de ba no me kese na wafa. Ani je di andi wonya bi da wonya wo krom ya wo huru. Andi e be dum le wa ba ko to to wadam. Sa sam wonya sam mu a e se jama nka. Ana Ghana fo so huru se say na wandi woni papa den nam ti wabeka to ma jedi o ma jedi and the solid woni ka se solid ya yes of asa asa chete ano no nyi gina what does man make amon fo jedi Ghana fo so aso asemu a ye nyaka any say nyaka no na asemu ye di asemu ni muama afedi e wo kakura no a na eye wo ha ansa ne ye jai ti papa kwa gubofo mesre de se me pare chaw da bi wo bia wamla de mi se mi gini di so beti ma ye bibi sa na ka wo po bi se bi so ni se bi so mun ka fro ko tie de ye be kana tofu mu a ose ye be ka of Mr. wada Ghana Mr. mu bi so sebi enti o kotna sebi agyan bia so a obi no na eko na watimi ayi ato san we say no so good anima say we sisika kwan so mo pesika dia na ya na da bia ko be bia so for da me se me so no pa mani bro mo se nya bibia o kwani mo nyama ekuro mo se ye wo fa bi ni o mo anka ye pe idi se mo tro man kura bi be wu da mo kwam no mo ye sa uye musa ko kubo fo de sia so o hwe no pe ya say abrantia na ba na no ogu obi ani ma se ba do hu sa abrantia ye ungrateful enka tete asofo no ka akora wo sofo nchen na wo hunu se sofo panyini we na nenam wo ba wo kontoko wo ba wo so wonsa no no wakọ sofo no ho akọse se ja abofra no ye bone ofa do di wedi wa de efo na ne wa de nta no wo tikodu ko na papa na anyu bie makọ na so ohia no no be na de ye he sofo ne wadi ni sofo atam kra ne ekota epo ne be fra ye aso nti wo kọ asa na odi beja wo kwan wo kwa obi ni betena se ya hunu se akra wo kokubofo wo firi ho no ogu nani mu ase poto nti akra no onyi aye wasan go babo nte be fight tia sa de no age sa akora you free obi ni mo so no obonzo opambo age nti na no opambo we ka sa akora bie no be free sofu bi ntia bo be so mu bi ne dia ye sofu chief na wa no odi ani gba se bi abeba no chief agume na we kan ho dan ni ansa ho sofu chief aye loyal awurade nyankopon se minimu no but winim woni ma be fola ye wo yes minim sofu chief na nyame ani muni se me akasa me wo school a me say prophet 1 ye papa ye opambo nyina no sofu chief all over chief no wale na ne nia enti sofu chief no metimi atena fide so akasa o very loyal na nyame ento nkwanem na omwa na prophet 1 so nyame enya okese nti meka che baba kwekubo for say emre na so se sebio one more ben obi one more my backbiters
Look at one grandson. But better to treat Mukraya can say, aha, and see, one said you, and one said, Ben Papa na a year or Bebuano, Yama win your access. Obia just a you look at all this things. Say I beba because mo say papa ne ya obua. Enti ene obo jam obua Diane obo bia ofa enti ne ya mo mampo no mo enye papa mesro ye do asofo Ghana me pe mo sempa because kamia kwa say muni ho a je ni ho because mon paibo enye kura mon paibo kuram so enti mesre se papa mesre wada kotodwe we egufo mene mesre me akasa je say me hu me kai but me nim sa no pe wo hwe ba mesre wada have the eagle eyes that you have the video you do friends I will part of the count we get some kai I go get some and okay so now we know what go for the what do you know bro What doing? Anybody get 2 million? That's how we follow no. Who follow no? I'm not so. I'm not one as well. I said, what did you give me? I'm not so. A class of 4. Major 2 and I make us. What does my make? What do you give me? Come. Or how doing? Anybody would do? Come you some? Can't go some capital. So now touching over town. That's how we can. I didn't. I can't. You come and say, Sani Pasi, or Bessa Sonoso. What's on kind of correction? I had the town. Undra so for now, one Diazia. Untiasia. Sabatinasi, Atinia, or Canada, or funny woman, yet, nor they are collecting the honor. We are the town for. Namquasiam Pafo, no, a sabbat of flat, a poor money, Guasia, Pomo Fombo, a check out Munko Chananga Sofan out of form. Oh, the auto form is on Gabatins and some kind. Me ko ben ni na bi bi na me ben no say ya no ba be you go obey you no fit can somewhere because what me ben ni na bi bi di me wi am me hu so onye papa na me twem ho so wato fom ne na so fofo afa onu se de ni se mo pe no ko ko fo study nya da den trase and study say amafo penanim gase sira go huri e me nwa say amafo pe odamfo ene bo amo penanim gase e mo so na be penanim gase and the what be can say so for bien ho no mo be twa ben you I know so for no be fa no e ko bi so for e hwia ne no fa kai am go bonu no start adwuma nya no ko mayi o madi za ananya yi na start so for Canada ne yi the friends Afripoku one yi ba pia ko bu na pia ori apia mi ne start yi na Afripoku do so wajai wate ne wajai sa ne ma nyina na apia nko asoma ne abona na nkura mi mo PH o mu PH no so for akasifo yi ni mo bia no obi o mu nkoye na akorada. Okay. Ti goya so for no kra ni abom so da. Omo aye obi akora asi. Me say one day asema ya kan wo sum bia wo da asema nkoda no. Wo be kokoku bo fa so de na boy no. Really? Material, no Lily. Oh, down. You can't send me one myself when I can. Now, I'm more 10 person. I'm 10 person. I didn't know you fast. Fast in the end coming on you because I fast. Oh, we're fast. Fast. When you fast, bra. Fast. I didn't what you can once. Boy, cow, you don't want some cow, someone. No, you don't so kind. What don't follow bueno. What do you do? Why do you do that? Oh, Papa, Mama, you're fed up too much. You're very fed up. Oh. One brother, yes, I made this offer. One for yes, a phone, no money, anyway. I do it for what? Huh? Depending on some buyer, my bunting. But I was a good day, but you Asembana, so for be Asembana, share or more. I didn't see a phone crowd, or move some friend, you want. Or no, Casa, I didn't. Rufina Muja Sofu issue, Abano, Macrabia Fro, no TV for Casa or Casa, Miss Bean, and a day or how Bano. We say some tombo pen, I didn't know. No one was to the good idea to go back out on this car. On the back idea anymore. What was a question which I don't know my race of this year, and then my race you say this year. Won't grant to me in Anomaka, and so Mona. Well, made a test story, baby, Cassage, not story, why I think say at a jabber boy, but you know, on a best way. Say yen papa no so for I'll keep on saying yen papa nom because say mo yen papa nom nti e besre say in fact mo me be money na sebi enum guasefo a e ben mo no mo twa wo mo nyina ngu
na sebi mumie money to say aboa wo because enum gwa said dey obi on ma why aboa aboa be na didi odi na no twitwi for me aboa akokɔ odidi wi a na de na no enye ya woni ka bi o kana ha no say ya so ungrateful but at least say dem make a Bulgaria AKC be na make say we enye say 7 previous obi a wa hwe open kra we say obi ama teku sempo ada kra de for ni to teku na mre bi na ho kire wa de ma no na so we nyina ya na you refi but no nyame ene ye boafo. Let me read couple of messages here quickly na fe yenko. I have this message from Daniel said Ojam fire. Thomas Cheba for Williams says Ojam please don't say I will insult Nana and the heat not the kind. Tom Paul said everyone needs a second chance in life. Emilia say hey a second chance there yate second chance what they did me me say the yeah me say much second chance me samba me say so minim the other be me obi an say bin predator am islamic kan wa bɔ me dua na ma hu a na me say so the wo say nipa na wa bɔ me dua na me ma hu no me waka say why mistake na me say de wa be na say mpentu apa na nka obetwi ni gre na wo de ama me hey second chance and I have this message from Georgia Kwesi says these pastors in Ghana are very wicked. Emilia says he said his manhood is long and big. Tom Paul said this Obofo case is too tense. If I say it can be true or false, but it is only CID and courts can actually settle this case because I never trusted all of them, and all of them must actually be arrested for investigation by now. Well, that's true though. Andy wanted to disgrace Agrada with a leaked audio. That is why Manasi also do that. Well, Tom Paul said I don't even know what name security. I don't even know what nation security are actually waiting for. Concerning this audio, Obofo response is not necessary to public. All of them must be arrested for investigations. If not, Ghana is a joke and lawless country. Even in the animal kingdom, it is ruled by law. I guess you're right though. Emilia said that this is national issue. Why can't the national security arrest Andy for investigation? Nana Jemfua, you brought an emoji. Eric K says, how do you actually spend a lot of time on one issue? How many minutes do you really want us to spend on one issue? Come and tell us, and we'll do that. You want us to spend 2 minutes, 3 minutes? We do that for you, okay? I'm moving on. Ghana. Mami fa. Yebo video na musi video ni ambo isi yebo sise ya musise inkosi da ben Ghana de obe bi enye mfo eti yesa do no do wadra nante mama fa my next video emrel na my next video I made brel man read the message you didn't read my message you did this that you did that la 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 blah 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 blah. What do you want us to do? Okay, play my next video. When I come I will explain. Stay with us. I've been married for less than 2 years. My husband is Steven Dubo. Steven Dubo, they are quite affluent. His family is quite affluent. He did this to me. 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 I have 2 kids with him. I don't have money for a lawyer. I'm from a very poor home. Please, I need a lawyer. I need a lawyer. I'm a product of Wesley Girls. I went to UCC and I went to Rect Academy. People from this institution help me. Please, Ghana, help me. Help me, I'm jobless. He didn't want me to work. He didn't want me to find any job. He wanted me to work with this family. Now I needed the salary was very small. I couldn't see. I couldn't see. Now see what she has done to me. Please, I need a lawyer. I need a lawyer. I need a lawyer. I want justice. Yes,
video way, I know say Enkrofo I dream more ayo mona, but a lot of people also have seen the video already on YouTube because it's really trending. Na ni nyina ne say ababa way or ye students, former students of Wesley Girls Secondary School. And one na branch aware. And na woman nyina eto of and that according to story na abano. HSA if you are mutimono a branch no enya call. Nti oba no efa ni phone no e na be ma no so I think so no so efa oba ni phone ya kasakasa ba ya na utimu se oba no efa sikan e na ode wo be ma no enye easy ode wo be ma no ama se make say be ma no eje ayaresa e wo ayaresa bia afedie oba yi abaye video te na de bia ka se asem sia wutie ofade a na watie dan de wutie ojam de a watie dan de watie ofade enye saa wobetie baako de wontie baako de na wa conclude to amanfo bebre story ne baaye no wo mo di ka hu sa video we no ma start bahye be ma no ene nsem de o maka bi afi de sa be ma ida yaresa oja yaresa oda yaresa bia oja yaresa wo obey afi de wahye dem aye video e de abase be ma na boa mo ano ahono waye sei enti yemra na yemeye omwa kwa na yemeye omwa why na yemeye omwa wa bra be ma no so eda eye hospital oji treatment so offer which is which Diane ya mo odo adani otan Diane we de ye nua mare enka bi njiro mu se beta fracture kakra na ewu mo magimi no Amoma yebre da bia se ye doma nti wo mu braye sa e ma be ma pa se na yire fun da ho wantu ase mafa mema ni sa da aje no but oba be kan go come na yire de ofa fun na de sa jimi no nipa ntwam e tan munim se nya hwe no mu wale wi a obi anto ne chepo nkune na mu nyina ma to wan chip one store na mfo o ma me no mu ne nyina waso na ukunu nso store na ekura ukunu etu okwa abonte ba na aso upia na aso ageko we nya we kwa na afika ga se mi go du fiam de mema mu wa ni ehun se ma wale go bible say se munya ka bo ma munya ba nu bi mu ye baako na se mutimi separate de akire se obi a wona damfo obi adamfo ni obi adamfo ni mu obi ani je mu obi ani je ediare na ni bakro fun bere a se la abezo nsa nkofa e ma ni bebere puro omo tete e wo sa de baako fe ne ho because of onya wale be mani ya na expectation ya so onya kwa e oba onya kwa no adwena no ai tantanta asa be ma ne hwe no be yo no na adwena e bra no tajimi no tebia no me over ase for ma ne bi nyim vro mo tebia mu no mo ko mani e ma do so wo wiase buza won sa ye de na wukunu ka asa wo no ope a wo de ka wa hye wo we de ye enafom ehun sika ne ka di be ma no mom sa wonim sa nyo na akọwale be ma ne de no na diska be ye onwa de opa wunti no select wo to adwendwi bi gu ne tena wo ba bi e ma timi jiku bi kwa wo hwe no kura e ma hwe wo so etantanta asa be ma no moa no asa untimi ntoma ni na nso na ya adwendwi bi a wade we no sengwa na abedie sengwa na abedie adwendwi bebre nti unhwe na anya kese enhwe wo ma akwa ye wachi na usugu ni so Basha wachi na osugune so ni nyina ye da ya fon ko me fa me kunu fon e no mpesa we fa wo dia sese sukra na be me na akwada ayaresa bia nti na fa se kana de wo na so wu ya fa woni minim be ma bia ne yire wo hu ebo ni dua no bo ni dua wie ye no be ma na nka se waja na yire no o se okay me dan kakra afia metim no aso enti yesese no ma ne enkwatena me papa fie kakra na fa mi sa mo abo ame ho na yen han edan foforo e na oba no ene ne maame na busuafo ebu be ma no se ye ma be ma no enko ti be ma ni yini no osumo na won kwa de mi no ma de akọ so yini no ma de bia na oba no ne maame ne papa no musa twe nnoma no e de wura na be ma ne ka so okay wo kra me de mi no ma ni na chofa omubu ni wie no ofuri wo se mi no ma nyina acho no di no ma ne cho ba ne mabu be ma ne oba ne kra ma mi bie na no papa bie na no ka se so di no ma call papa fie ya so ye de ko in this case wo hwe ma magu aware ne kra de awie afedi sese no mo hwe be ma na abo so e mu court nsem ani ade tese wo hwe mu a afi be ma na fo oba foforo na wakọ akọfa no afi no otimi hu se pressure ye de abam aba oba no so ena sebi senka meme ne oba na nka me kura no
ka me fa kira pa achew na ka twatia se na be ya ma wale madafo masu ma nye ni ye fa che me nim de ba mba mbo di ani ade na sa Ghana for my name sa onye o but ne kuku tuaso by the end of the day ni so de ya ne se enkwalai sa wom se yenya bi ma be didi wi ani abelo na ehwa na be se efe de se bi nso amei efe pressure ni nyina ba be go wo ba no so enti edu mre bi e ma no ya na ase ye dua na mu bi no mu dua bu ma chanye na do ya na yes so e ha yen da ya na mi wie ma no so me ba ye mema bi no so ye ni nti ye nkwa champafo mema bi so na me ba ye ho da ya be ma bi ade a wo kiri se wa ware wo ba no bo so ba no kra wadamfo be ma no ta ne ni gina ho ye jiwade no ye me atewa we di oba na nkogina be ye me atewa abonjin rough but wo ze hye mu na ye kasa bia ye bumbu ubu se na sema no yi anu gum mema kiri se ne na nti me se ne no mema se samu wa chance mpa mutumi fa mo yire chia mo mfa nyansa nton yeah unya be ma nkwase abafo bi a wo fa mpra no ngasa e bi a oba maware aware de maware but me ana me ye be ma de otumi hunu me se me sira o time se ye mfrɛ me uhia bibia me oji mfa won ne man wa ko hunu foforo oba na ye aduane a me serve me firi me kra mu serve me kru no oba foforo no wa solid the call na solid me zo me feel say me feel very bad yeah because me ma se fia gina mi sie ho a me wa ba me wura be di ma me pack no me yonko ba afro wa solid afiri on se me de ma abo a e de ntokwa beba di me ma gimi force and ntu amonfo o go adwama ya fanya ntato o de oso ntacha na ogbo adwama ya fanya ntato a o yere nte ya no nso fira busiam because me ade ya me ajapade na mu so bi be fa o ye den ya me mpene wo be kom no be ma no afon sa me no wo be kom na no so opesa wo be nya ko bi abonso ba e ma umpa tete pa bi o gina da ya dan ya ji atem ko ba e na mo no so hiti sa but no no for oni me ne wa me nya wale no mo bi me fa me hu impo because e den ya kwa baba beda e na ye den so a me nya ma na me bele me ye kwa oba na timi pepa kitchen no ate se o ye ko o pepa ye de pa so te ko nanka mo ye smart wro nanka lady bia na ni kunu wa buru chiro ho na oni be ma no wo hwa be ma no eba no o se me yere ma ye shopping bag ma me de bro nti o jame be ma no tonu ma bi ene suitcase ma no ne yere nkwa de a wo de bre ne ye na wo de no ma ne bai wo de bai a du nansa na be ma ne sa be ka kire ne yere no mini aba we de me ba no menya hwe amre no enti misrew me yere wo baagi de ma minyi baako na fa nko ma menu aba no bakuma oba ne so fako bakuma de fakoma no se me de anytime bia utimi e de ebrem fufuro tena be ma no na girlfriend na wo yi bag no akoma no enti o yi bag no o de koma na girlfriend no na girlfriend no so te Ghana ha enti no wo frɛ be ma no ada na se te say don say asa kan for the amamra so bi ma dia say ta da ase enti order ase no wo frɛ ko ne sa na be ma no so hu say the girl no na ye dey frɛ no enti ko ne ba onfa say na dey so no hu say ko bi ba be ma ne force na onfa ko yi o so jajaja busia fo de o ha adwen do na busia fo de o ha adwen do we na be ma no ko share ba bathroom ma no fa phone no ko say hey maka chese mo mire ho e na ofre me na otimi say na oba no so ka chese so me da wase no bag no so bag no so ye den bag no say no oba na ye den ne yere no ati obi o she ba ta ma o ma so ye adwuma o urunguko kran onim so wonten so ati ni na enti no oba no so ye na you say me sa kran na ho ayo de because e den ya me na mte ho me na o de ka wa na ye den ahye me enti mi sa enti be ma no oba na mi sa no tim say afi na hante be ma no so kwa na be ma na ka say frɛ aka che na yin say we dem pa chopa bag na me je na nya me yire na bokuma na me de ma no na si no si o nya hwe menim kwan a me do be fa so me bua ye den agi ahyem in all no omutim baby dem pesa me kan say e na eya edin if you say what your arrest no say be ma no say fa wachi a edin but eya na ye mfom so no so bebre free ma no wo so so be ma no so a e na obeye no mo Mpacho, I don't know if I'm making sense. Mesro, because there we me feel me saw wa we jai. Braka kakra na yenko ye ni. Otutu atu. Ogu ahome. Edin yo. Na aware no kran na qualify say worry. Ghana awade no. Ye man ye mlante no. Awade bie no ya na me fe. Okay.
the moment ya oba kokko yoba no wa de se oba we ye meyere no na obedru fia wie no e bia enne fi wo kire ko ni na wonya ko mama no wo ma ni je wo di fine wo feel fine eduma no ye wa dwe se e ko fom no bia se bia so be gina se oba yes odun na satam wo je se oba mi kan se bia na wa boni sabre pa oba ma gbo geti na wo de oba ma gbo geti kwa na be ma na eduma ko fom a ahon na ye se wo mi ehunu se odon wo yo ba wo so bua ba moment na oba be ma na ko fom no na wa hura gina na be tunufo awale kanka we na ote ho fa ne kokot awade be me nti be nkawo na o wa damfo a ne ye pini no sabre no e be me ne bi adi ti be ma no pie ya no ayo anya se mo be catch na wo no ene so wa no obobo mo be mo hunu se sika ni wo enye nyina yo we ni nyina no se ya son ebia sika ni fie ebia sika ni wo ebia ana manfo ya dey aka che gesi mo ba wo fefo sei ya wo ta wade we ho tete no sha ase o ye bre ma ne ma ane ko bi ba so ba ka so tawa mi bi dem se wo hukuru chu hu kura o be fa so no ko papa wo no ba to no ba se wo da se mo ba so a uchu kura papa hu kura ana di futo ye sei ana wo bo futo gu no ko no jai aso ba uniska ana ba monitor ko yes onene te no se ske ko ye to bra mike obi frɛ o adwa bi frɛ o all the abro ba uniska no hu se me da ta bo ni trinko ano me wife ye bi ano me wife ye bi me dan paso ma me kancho me dan paso me nya ko no wa twa o dale akwa no wa twa ne kon ya abehwe fo no so abu ni pakro ani ma ko wa ne ma ko nra fo ko no me nya ya no twen ko ba bi empare wo ne ba bi wo te wo sra akra no twen ko ya so si da fi we odo nti da bi ni odo okay e bossa e ye jimi sa yes me to nche me ko ba bia e de ne ba odun se ko emum wo fo so lock da so wo fo me wife fo lock da so so me no ye ni lock me so lock na mfom so me so be dey lock da so enti obi a olo enti wo no oni mo password ada ana ka mu ma asemwe ya ko fi kwa me nkruma pen so okay ana be du samle ne fo me nkom onu so ma so me ma wudiem okay ba me nya ko ro anwumra de de so be fe kan bi se me no e bia me mpra na afre me nti onu so nya ko so e o de yes be me nya sa fo bia on fa ho oba wo so wonye wo ja wutimi monitor da oba bi no be me betuma monitor no ete what dey say gididi na mo ntimi wale na me pa oyemfo yes uma hunu oba so yemfo nsuo wo ye da mo chiro boni nsuma sure da na se be so for kan jimi ni nansa ni pani munti no wo fo be man so se be man ye ne me bi se nti no me takere wo e basa obegwa wale wo be chiro wo nya problem me oba me no te ho no mo a ade se me dimi hunu me de be che ho no me be mani agu so na wo ye de me che ho me nya che so so a wo la asia no me oba me no te ho na wo mu adwamanya me boni abaye me bia no me mfa ho ba wo de ma dia atiti di sikani sikano enim o wale no sikani o de ntimi aye but we dey say so fi na say na wo fi ba bi wo fi na wura fi wa wo dey yes e fi the chance ni na to ba so mo dey obani e ma ni bi de bi sikani awade sikani ni mu no e bia but guy na comfortable yes fi ska ho sika ho ana ode sika gwo no ana wade wo fi afi de be ma ne bu ni bi ma ne yese no wo se so no so da ya 17 no ase etwa ho Ghana former ni bi no e mani bi no ade papa okay wo ma wade tantan okay ama awade furu ni pa ye ni ma wale be ma no obe twempna isu ben nyina o obe huru obe timi kipu suban wahye ne kawa na wi ohun se ne dia se ya na dia adwene nko na bo mu tirimu onya hunu kawa na sa ba wi afi na se suban ni nyina ebede first odiane no no anu wo fo so wahye ne kawa ntima bra no de ohun onu eben me so no eben na word we start ba be ma ni su ba be na be ka ko se ma kira wo
ama wan kasa no wonya pain bi wo mu ama wadwa dwembone ama aso wo be kete wo no ubenu so ware no but ya na dre say awade no wo no oba te wo no oba na fa no say tem bia wo na say do be kan wutie dabi eno de me yo baba dabi ya nya de sa Gana for ma ebinum eni am brase ye num kasa nya se be so be tata ni kunu so be se kan se kunu afi na wo mu na wo te se na ye ko ete na gana for ma bebebe no eni kunu se munu nyina achi no se no aduane pa ma ba do wa na twa baba be se ma twuko Gana for ma bi wo 3 4 4 5 5 bebebe ni kunu bebebe ni kunu obusu ba no nya mo la kasa nya Titi ba ma basa na kuma na sio obedu atam etikana foma ye ja omo ma wututu genisi ene crop se do musi pe ya mi mabo ma me fa message ni bi entwe ebi mo fo doa te eye bi ama o ja ni kuru bia no ne ma yi ase no o re chinjinga no o re genisi na se popo se no o ye kutu ya mi mabo subai no subai ye be sesa ye no ye be sesa na ye nyai bebe nsusu bo nse no de na kwesi abonte na o kan nsem nyina di be ma atam kire be ma no sebi wo so awale nsu ope wonya ope no obe kan sem sa enso de wo koka wo de a kire no o me kan de enkire wo asem no fatu we e me metu kwan na maba be ba na da e be hia me e mo ba kire me ti wo fo na ya na me so mo ba se o ba ko fo ko je kaka me fe ni wo ko do ko no ba na koda mo ba na takar so se je na otimi ya sika ba na wo wutimi hwe me na da fura je wo ba na kwale no nyame hu e mobo some of ani so na mo na de bia mo na mo no amanfo nyame be sachre nyame be sachre wo se ma be bi mbe wi so sa body eketu abi o ma me ko sa on be didi chinchinga wutimi nya tam ko tell ya se I read am na wutimi nya tam e ma hukum ya semo ya kaka na me ko me down non awade fa ko ha bonten awade fa ko ha be awade ko ha be se bia no aduane kama me ye waduane kama pa na me sa so okunu mu ana wo hu say yes ya kwa you hu jollof lady na me juta sino me fa sister bi wo kro no I'm sorry, ma. I'm sorry, ma. All right, so we're streaming live on Facebook, we're streaming live on YouTube, Kumawood TV. Before last story, Emra, not yet stories, but before then, this one also said that you can say that again, honey. This one is from Maxwell. Bafo says, "Offer, I have for proud of you from Maxwell. I have for that dear swaba." Odifo says that. Why should the name of the institution Wesley Girls be tagged to this story? It is because on Wakasa being no can say one more or more echo Wesley Girls or more no me buano. If you say ha, see on Wakasa ne kai ntinema odifo ye dia bemono. Why? Or say or students or you know no, they should come and help her, and that's it. This one is from George Akwesisa Fuse. Offer, we hear your advice for cheating. Thank you. Made up say, hey, oh jam. Emilia say, Mr. and Mrs. Lock. This one is from Joe. Says that hello, the family with the family with Facebook. I cannot actually translate in English. Reason why I write to you, that's in French. Oh, okay, fine, cool. I think I don't really get your message properly, but I want to come on WhatsApp. Now my kind of cry at the amount. Good morning. I'm watching you live from New Inzulezo. Inzulezo ama mbiza be mo abashe ba pokenu enze mama mo dey be all fine there. Nyamle ebokabe. I sent you a message but you didn't read. I said Andy is not a pastor. So now I have read your message for you. This one says both Andy and Dominic are involved in the issue, but they are just trying to find ways to escape from above war. This is from Kwame. Kwame, thank you. Belinda says watching you live. Good morning to you all, especially to you, Diane. That Andy guy is evil. Reverend Obofor should arrest him. Nice looking, Diane, from Belinda Medase for your message. This one says Diane, tell Ojam and Wofa to come to Tafo, California. Any of Masuma, I say here more California. I'm Ernest from Ebuakwa. Auntie,
The truth is that Obofo and Andy must be arrested by the police for further investigation. Big shout out to Offa and Ojam. One of my edge was so. I have this message says, Offa, I love you so much. Thank you so much for loving my offer. And also, I love you right back. Good morning. I'm Kumasi Maje, the comedian actor. I like this program today. Okay. Yes, so yeah, that was ACP. This message says that Yamak inside Sunyane Abisim. Now the money is not coming again. Bulgaria, you see how pride can be very expensive. Absolutely, I agree with you. Good morning to you. Oh, this Dominic guy won't change. He is selling out Andy whilst conversing his own thing, blah, 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 blah. It goes on like that. It's not really clear. Forgive me. That's why I'm skipping it today. Good morning, Diane. All ladies should actually learn from your dressing. It'll be KK. Thank you so much. You said you salute me. I salute you as well. My last story, I'm a bro, and I don't pay nothing. Maybe telephone lines, no amount. Ama won't so what be, and they say, you have video, no. Now you're my sister. Stay with us. Just that's because the bank refused him access to his money. Yes, now they refuse opening this bank. Yes, they refuse opening the bank. Up to now, the man is dead. The man came here on Friday. The man came on Friday. Begging that to give money. More they can go and treat him. For him to receive treatment, the man just died here in front of the bank. He's in the taxi. I saw it be. Why? It's the country be. Why? Why being wicked? Why? Why you people wicked? Why? I mean, I mean, talk to you. I must just don't go there. Don't go. Just lost the house in front of the bank. If you want to leave, you leave. But if you don't want to leave, stay there. If they do nonsense, I'll feed it. I'll feed This is CMB at education. My brother came on Friday. It's all like sick, very down. He came to gain access to his husband's account. In order to take him to the clinic, they asked him to come with him. When they come and see him, so they will take him to the refuse. Now the man is dead. Outside. Enter inside the door closer. Enter inside. Much money. Yes, video ya ye share. Asichire nyina ne say. Abronte bi okotena banking hall. But the banking hall say no nakasa ne ho mfa no. Several, hours. Be 5 to 6 not wo. Ne ye frɛ no. Ne ni sika ye den ama no. Okokahye ni sika o. What was no obuhwe ene kyese kikiri why nya media eno na ama omo gu bank ho so bi ekoyi sika wo mo ani abra ebi mo ekun na me se bi se wo ene utimi kwatena banking hall wo mo se teles mienu mi set ho no se bi nipa nhu ho bebre enso ne esiwo na ye bo computer iso ye te wo san ye nka ye simple na obi aba na obi ye di bi di mpese me bo bank ni din bodino Bra, ultimate kwatna bank, ultimate say nipa no kura nurse is na wusuo. Wo wa first can I come? Na si wait. Obekwa kwatna bank ho na oba tell us no young ladies na yemiemie phone so. Ukra phone no omiemia so. Na me amedi misika beto bank na me beyi bi no na akwakoye buachi bidin. Ultimate na ho a obitimi ye and this. E ho na ye be cho say wanye we and go and come and do this so unnecessarily. Then one is saying, and I'm being saying, I'm out for be just savings our bank. You degree your phone so a bit to 2 hours, or the shame on the fee, or be the good and bag, no at home, and then same when you offer. What for say 4 bankers? Cabicho or now where the Americans are everything to one of the instance, Manoa Edding. Ah. Yeah, my yard there.
e ko mutimi nya abotre no mo hwe ye nyina aja itimi ko epie na ade ba ko pe no mo rafi am ya se Ghana ha be mra ye adwuma pa ye toilet so nka bank mra ye adwuma pa mra na ye adwuma ne se onipa westo wasadie ura banga o respect o mo se kwata bia no e ura ho de ma o sure boko no tie to ko kasa no ko pele me ka fi o ye su ko no ma bi kura nka wumu no and so ko to ne dia o de respect man no absolutely yeah na akaso mo de ye ma ye and nkurase fu obi tete bang ho jimi fu nkurase fu obi tete bang o da ha as a sebita prache on ni kures kana o kwa jibi yes and so now dia na o de ato ho ana mi wura bang bi oba no wanyam as me na mnyem no esem ni nsa na duru ba bia nka wo so no agi live no tena fi on fan tena fi ana yawo no no de ma yan yan ka beke kwasa soma tero aduru me so ma so le akogina ho ekogina ho me de check ne to wala me gina ho na tena se ade bi akoye be ka se nipa no ya ahoma so yesi na me ye di na mko tena se boko emo ono amumu ye ne obe nyina wie eno otimi ya chew no aso ne ha no anwe ne sise kusikra na ade ni mo no wato na mo pentama yiska no na wato na no ba bia me wura ne ha me ni ojam kra ne koye wono no te kanta na chi di ye pia hye na som ye course ne tete nipa so ta ho ebiti abonten na ya na bankers ni wura fi omo sabita fracture nkwati afo kakere wo na wura fi ne se ni wura fi se ye ne de esika beto ho na omo de ye adwuma ya hweso de atua ne ka nti ye ne ba wo so okrokro mi hu se ye ne atua ne ka no na ayera atade ba ko na hye na okeka hyem na ote akon mu no aye se be ote no suni bida but yes ye ko nante awiam ye ne disika beto ho na aboa no amote akon mu no munya so fa so munya sa agimi no no mu munipa utimi wura akora bi o ya abaya ketekete uche ni mfiem ebi adwuma wo ye ni monyam wo mu che ni bebere onim da bia ofiri banti no o kasa ni po wo bum kwasi akasa sa ano ko especially grade so some life so of atia di na ko wura bang dia wa wura o sho sro no fo ko no ante perfume bi hu srepes bi a shaw na yo bi a simple guy wa wu me se wa wu kura utimi te bang na kwabra ni bi apasesia no no apie Mr. Konuni please we see you long time because Mr. Konu ko bi o if just the two unyinti odin sa agi wura ho ano de amaneko na ye di mraso munni so ti mu free se ensa bi da ache me ko bang bi me ko duru wa sanitizer ma ye ni nyina ye we nyina me nsa na ase me pepa na me se me mpe toilet roll na me de fefa matadi eno so security ma ye nti ase kasa me hungro sa na me ye di na me gina mu se man bi aba nice man we see free kema was I don't need that one you see be we or can we say I don't no man say ya fa ne so ko wura da ma wura de na ne o fa kom ne ba na so jimi we na ya mo si ni pa mu ade no na me ba ma di mra ne nyina so mo yi nam so me mpe betete aka me sa me mpe me de fo matad mu o kasa ba sa asa ni asa mi ni mra no sa se mi bu on so ba ba sa ho awoko ene wanti mi anso ko no wo bi da awoko wo de mi wura ho na so mu so tra ma bo wo no tra me ko dem me ko ho de so mu afro John o hem mitro ha say ya se ko hem mitro ha se ko ka se hwisu wo hem mitro ha say ya ana ne so mi di jifa ne mo mamra bi nya juma ni ade o bi sika da ba bi no sometimes the condition grand ni pakro wom ne nya te mama ne kakra abi before ni abi play mo for yes ultimate continental banking hall especially when you present a check I say a friend ni pakro no for confirmation because obi o hono ma o de ne check ko bank just say o free then no be gonna come enti offer wonim na me cut na ho na e free ni pan offer 1 hour 1 solid hour o nya friend ba ko no amfa na me to ho afi me hwe no amanfo ko no ma na me so na me say madam am I going to sleep here are you not getting him oh sorry just say o de me check na to baby and me to wa I be am say be any part of the check na ma me kura na ya friend no won fa e so na ntse so what ya to baby I felt I'm say is that how you are so I was getting furious now I'm say is that how you are na no me pressure line so so fakasa pressure about me so na me de check am obi say me baby am me won me hwe so obi wa me line so fa wadaroma hello good morning of wadaroma hello good morning mpacho yentio hello good morning good morning mpacho yentio me mpacho yentio mpacho o friend ya low TV no sani ebe ya wo beti yenka but we wa dwen say wo be sentie wo background e dia and I am so sorry anya dia wo beti yenka
Me pa wa chawada ko to jogo form. Hello, good morning. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Yentio, why boss? Hello. Good morning. Good morning, officer. Mpacho kasa yetio. Hello, good morning. One information center. All right, why here yentio? Hello. Mpacho yentio, why here yentio? Ya Joso. Nyame adome ho ye. On paper, moon country. When you go there, you go down and channel. Now, also say, will be a baby mawa, and for Bunia and Janica. No one you pay there will say, Nanayama, and when you saw Iowa, there will be a sound what I said. Yaku Shamo. Now, pay the wood buy a yes, maybe come back. You want to get a cat like a come up with one at the war. I mean, now almost being here. Yeah, that's it. Oh, I hear. Yeah, that's hello, good morning. Bacho, Monkati call away, mommy. Why not? On you ready? On you ready? Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bacho, ain't you? Why? That's what you know. Into until they make a no. What you know? Hello, good morning. Hello, good morning. Yeah, good morning. Yes, Boko. Yeah. Thank you. With me, you know, I will call it. Yeah. And yes, some kids were. Hello, they shouldn't listen to what on Paco, what's your day? Paco, any easy, Ghana, you swear day, Australia for the Chamunina. Thank you, Papa, ain't you? Oh, thank you. Nyamin Council. Thank you. Nyamin Council. Pacho Ofreya, could you go from no lower with you? Hello, good morning. Hello. Hello, darling. Pacho Meton Kappa. Yeah, good morning. Good morning, City Pie. Okay, ask my Pacho into you. Yeah, Pacho, That's my ATO also. Yeah, yeah. Yeah. Alright. Yes, yeah, that's it, Pa. Hello, good morning. Good morning, City. Pacho, ain't you? Okay, Pa, ain't you?
Eyasemo. Eyasem. Bibi abe fine. Hello. Mbasha mete unkapa enko. Monsieur. Mon program est un programme hier. Okay. Attends, mon canal, ne crois pas, mon canal. Mais si on peut pas gagner ton compte, on vient ici, là. On mange du pain comme ça. On a capté de beaucoup de cartes. La grande amenée du pays. Eyasemo. On peut dire pas, on est le bas de métier. On mange là, on a pas de cartes. On peut pas dire que on peut cartes. On peut pas dire pas nous. Yami ya mobo. Oh. Last caller, I'm running. Hello, good morning. Good morning. Hello. David, we are not ready for this. I think I'm in Fako baby. Over. Good morning. Yes, Sabanga, some any hospital. Time, sit down to a very bad. You come and soon ura, some of the banks are so very sweet. I'm going to be check when you come and go do as a man. My house number, my house number is my council was so me, I remember number was a friend. My signature was a man, my house number. Mr. Grab if you have my quarter minimum house number. A friend phone so I'm the catcher. I want to block 50. Medium is something in block, and your kind of much magic say, I'm passing Yampa, or try us on over Yaman. Who imagine what we are. Then you know what you know, Padia. Was it baby or to be I'm turning the other way? Papa Yats now, son, Timmy Colabia, and the bank for that bank, shame on you. Shame on you. It didn't pay Uncle. It didn't pay Uncle Peppa. Shame on you, the so called bank. Shame on you. Shame on you. And you see Kayan and Munya interest in Kakran and Modi survival. You see the bankers driving big cars and Porsche cars in your loan, Yama for Sikaya, and now Modi Bobo Busiana most so much each and Kakaka. Shame on you. Shame on you. What is this? What is it? Shame on you. Maybe I want to see Chirmano and say, shame on you. Marty. Yabramo. And see a time I saw Mr. Lukman. This year was after some countries. I said, Nabra take my bed. Look, my Radina Kupusha, Diana Bano, man, very bad. Yami, it's my family. Pasoko, Pasha, one you want to Capat, Meka was round. No 40 dear can we have a wood. Yamin Shamo. Goes to mine and I could some or share no pay, or any Hokeni, and I pay out a radio shop bar, with different name for you for the group so on a social. And I die our day bay. Okay. And now, once I know what to go to the baby that crop. Oh, okay. This is me, I your birthday. Wow. Happy birthday in advance. I want to get the dear to me, the header. We said, I want to be the back of Friday. Oh, fine. It will be a was sentiment, will be a nana birthday or wishes or question at the Uvras and commission. Okay, into also the end by the Baba. Yeah, quite. Yencho Ojamson to be others now come Dr. Dawood and beside about 4 and a half Nana Yabua Odifo our Jape Chrome so Yada was Sibibre. CJ Fashion so Kumasia Mekura Kwame someone Yaminya Okese when you free Adumo and Quadrumo now on your Kumaswade and Famau na Oma Ahwadin said the Biano which a bread now which Chamata. The number is 0268 505021 na mekom ena owo me director Ochinozo usanso me PM me cameraman Kobe Frank o se kai wochi ni din sinema me dono Loretta ene oge me MC Lolo nyame shramu nyina executive producer Sam Darkus ono so no papa baby a obi an nyame enya okese no nwa akoma so ade no adom dum a ochran baba yapon ye wo D4 ene ye wo D4 o D4 na ye bo awiemfo ba da wo tese wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se wo pe ba bi pa wo pe D4 bi de wo ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha wo kore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo behunu ni nyina moborofo oni bie abana basa so na ene gise me wo mne se wo yale na aba na kache ha ono ama ba bi a wo beda
na wamo aduane adi kosi sɛ wo wobɛnya ahoto na wo ababa bɛdi adanseɛ nyame nsa wɔ ne so nneɛma a wɔyɛ boradwe ne nteaseɛ so kɔ so na wo pɛpɛ baabi akɔ mpaebɔde a ɛyɛ gyape kurom ɛna ɛwɔ sɛ wokɔ ɛne gye sɛ bɛwɔ mu no sɛ bosome bia ɔyɛ all 91 baabi a wohyɛ bia wetuma prepare na waba bi bosome bia efia da ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ no all 9 fa namba na egu afidie ne so na frɛ papa yɛnkɔ ne he odiifoɔ no etie na num kasa ketua na bo sɛ wote na num kasa mpa wo bo ɛbɛtɔ yam yɛnkɔ hwɛ ne mra yɛfrɛ me nana yɛbo a odiifoɔ awiemfoɔ ba me wɔ gyape kuru adom no nyame de ma yɛkwa wɔ sɛ yɛmfa nkyɛ kwa media me dwuma media ne sɛ menya me som ne me sɔfodie nyinaa me sɛ mehwɛ nyanka nwisia mmɔborɔ wafoɔ ɔdi ɛna mɛhwɛ wɔ na wo ba no so nya no nko anti ɛsɛ me ma wo nyame asɛm na wo nom na wo di na wo meyɛ wo ba ne nya gyidie sɛ wo ba no anaasɛ wankasa mu problem na bɛyɛ dɛ ɛbɛsɔfo gyidie ni mu a wonso kristo nya twase wo bi ɔyɛ dɛ ɔwɔ gyidie wo a wohwɛ me no wo a wohwɛ me no sisi a wohwɛ me no wo na me no wo ka sa asɛm no bra ani akyinye diifoɔ wɔ hɔ wɔn na si diifoɔ ni hɔ baabi a me wo a olumba ebepie me so no ye ka kyɛ wo abɛyɛ ɔhɔn na bɛgye nsɛm me hyɛ wura mu baabi na ade bɛda ahotɔ bɛyɛ dia baabi a wo bɛda dia wo bɛtena aduane a wo bɛdi wo die wo ni hwɛ kura me sɛ wo de bɛda anyi akyinye bɔmɔden abra na abɛduru ha wo bɛhu nyame anim onyam ɛne ne kɛseɛ me number wo hwɛ me kyerɛ kɔ ade benyam yɛ 0243 356583 bra na abɛduru ha wo bɛhu nyame anim onyam ɛne ne kɛseɛ amen. So I'll shoot you straight. Abusianfo radiant pempenso adure be kwa ko fa me de hye me bibini se broni ahofedua no no abesi trododo amatoa pia anima na dey so 3 days in the malaria no ma don't me kaseko me ntwe kuda malaria kura no me ni bedi pa asew me na ya brempon katachie me nim sanya me tienti no me ba no me pa me ho asew aduro ni nie Dawood heba Mr. aduro wi me yire dom sima asew kono fo wa mama ji wedi Dawood heba Mr. dia mama di hye ya kire se okọ a obetima ahwe no so yie bra be ma me de chew Dawood heba Mr. sahwini na duro ni nie yankratwe FD agiatu Adi oi honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dread a day you could brew who's a dawo complaining with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drag a sepan and ne you could brew wunim a yama money mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya redrook a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Mr. Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eye me. Ah. Na Edusa ya wasa se me brabo buye. Sudi, me bi komo me mami adwamwa. Hey. What dance ye aye juma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. Wakaki ya Sorry, obie timinumbi. I just appeal for one woman kwadano for any the onion fear do me. FDA, ahwehwe sa adwade nkrato yi mu. Agye atum se eye. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu.